Ninga uga sang ni le som ni le perokhian government Munpui High School chuan government kan di na la ta a special category 1 min da le hi kan du lawani ti an ti nan notification hi kan hal ani ole clear tu te chimai ve kule ton tum chu David Silo thuziak kan clearing kan ngai thla ho don ani thopui patling nutling an mangang longai thla ang anlung oi lova bets du man bela na an thok du lova aizola pon khom ti te a relate zel chin fel thoi ngai ani mail tu ma du khan private school khotlang din te kha deficit a hlan kayan nia chumi nuwa sarkara provincialize an lu ta thina ton no dewa kha system kha noi bo ni in advocated lamsam aided ti te in clear hrana ni ta a ton den muna kan boi ta noi noi ni hi sarkar lama sarkara chuan lamsam aided ta adok aided ta chuta tangin sarkara lu dan tena fel fai ta ko ma sarkarin malangna ponjar ma khan khau taka kaltlang pui ni don thu puan ania school rang in thodep de pin an thlir ani kha sarkar thu chuak puan chian ani ta a voin hi kan thleng ta ani kan ri ta lui maya khau taka kaltlang pui tum tu poin hei bak chu ti in thiam top takin PSC committee lamte lamrui kan ita chung mai MNF sarkarin adok edeta school tam taka hlan kai kha congress huna khan ki nok tin din mun ngaya dan tum man viawa ma se khotam takin roin in an loma thok tu te din mun an thlir saka kal he loi don ma se huai takin an su nu ni me lo kha an chun zamani thil mak thleng mak deu chu thil thleng zen po ni lo mai the sarkar thu chwa chu school to zola na thok tu ten zirlai te hriat pui hual tu awin an hal miam maya chu mai ni lovin NGO tile all political party ayo tilbeka hal te po anom ruling party ayo po antil ve nge yang hei chu la thiam tai la wana pa hol ko ta pun khom na banara pakhata khan ZPM youtuber ten adok aided high school zirtir tu te thudik chan ve mangin be to su se ti ain ziak ko mai bo sarkar noya lo ten sarkar ni lo sarkar na chel tu party thlop tu zo khakna rong kai mu turom kha thil thleng kha takani nge yang atwar tu be don na adok aided le lamsham aided school a hian kum upa ve to tak te khotlang in school adin tira tanga nakin thira be sina sang tak ne na thok trau tam takanoma ham channa kol e muman ve talova rthei pui tluan par mol liam ta tile pensiona mai par thon lol an kan nuk to bok heng te hi thok mek te hian an mu ol lova kol eng de thoma ma hian beisi na sang takan nei meka an beisi lo lam kong zo pui ni a anin hriat na hian beidon na a hrai lut meka poisak nei lo na a thlen zui zelang ti po lo thon thei ani ta te na hrui dul mar tak maya te an ni chuan school then khat sarkara lu na iwai taka in hria te hi chatuan khowar thlenga sarkar ni mulo turan omdon zirna awanga lo tlem te soiza thla khopa bul lo tan kum tam tak lo tal be hrep to te thorim na in pek na le zoram khotlang zirna choi kang tu poimo an lo ni ve ngar na te hi hlut sak atul hle te phung tan chan ngur lova khongai na le hriat thiam na manga te phungdul jok don pui thei aba tha em an tlin lo na an mu si tom na soinom theina tam ta kaum ve ngei bokang dan mit kan ti tlata dan siam tu ten dan siam that hoi pui lova kan mel hru chuan kan lo mu photo beidong in non na lian tham hi la thling the ni ma bak le rot na to ministry tan tir dewa khan CSS ten regular nia tin nor an hoi hon na sal le ani kha khata po khana tam ber chu education department nuai RMS SSA bokan ni education department hi abila tho lo le a
an ni ho hian an thil be sei nga mek file kalmong takan ti hi be sei lo kong zo pu an ni chuan ri hluai thei reng bok an ni contract teacher te thom ari fai reng bok norkum te an her chuak ang ti hlawm takani kan hnalak dan la abila tho lo ni furmai si CSS noya high school headmaster la kania qualification a advocated government high school a kumnga tal thokto ti te nia headmaster base in helama thokto experience nei ten luta CSS atanga regular an ni chuan zirtir tu pa nga ya an du don ti thom te oma ngelo chung zonga ta na headmaster tura lak te an ni ome kan kalphung hi amak te noya nia CSS noya nalak reng hi DPC paltlang thlapalak ni se akngeta nalak tura omin heng CSS samagra NHM ne dang noya experience te hi seniority in da ngil se anayo tur CSS noya DPC kaltlangin la zel se boina ommi alo tur CSS regularization scheme ti te po hi hetianga ni chuan atul ber lo hial thei pastor pro pastor an ni ma support alom le limna school chungchanga harsan na omme ka hian thoktu te khotlang ha puina kumtam lem to te rengin sarkar hian antana dan chen pha kumjong bo sei sakram sela kumtam tak pol ta na committee ho thin a thenin ruai ne na anlum lu na in a then lunga in an ku me ka ni kanin dian pui ngei te po in chan phak lo tribal kwata po kan la hum veran tho hi a ole kha David Shailova thuziak chu ani a tuna chuan Silam High School a headmaster ina WhatsApp group lama thu toi te arunda hi share chua kila asan pan ka dil lem lova hapoi lo tura ngayang lo ngai thlang government Silam High School a thamral ta Silam High School hi kumsaka zgwa sumgwa pali February ni khata rol ona lian tak nen harasa takin khotlang ilung rolin kandina keite lu BA pass lim thok turin kan khotlang roi tu VC10 tumthum vel min somna bangin din ani tira tangin kaphagang tokin ka thok ve a khati lai minister pakhatin kapa nena fapa BA pass nei to em inei chuan April thla ronjin tirla a thotur na kalo ngai to asagange atia khati lai khan UMK ding anen kan thoka nadang thoktura ka kalchuan Silam High School a top don si kal talo chuan tuna kumsom thum pani alo ni tareng mai pol som pas po mi Zapurvel kanom to Silam khwa hian government primary school le government middle school nget kan nei to a hemi kumsom thum pani chung hian Silam khwa hian engtika nge government high school kan nei ve thiang tin beise na sang tak nen naktu ka pension don maila voina government Silam High School kan nei man chuan kan lom mang tin kan thokni tina chu kan beise government Silam High School chu nili thariat sang ni somni parukhian boru ga atham ralta asaka pilar mangin phumbo wangwangin omdon ta ke Silam tlangbalero min phumbo tel lo na a ka hnu chia tur Silam High School hi phumbo bin om loisi tlangba thalai ni thalle ka ba han chak ta ke o ka nei chun lam khopui min dem lo sha mang che o itan ka thei to ka tlem lo ka ti khwa non min hual hi manga tuk tha ala her chwa tir e mang chumo mang tha le Silam High School aziak tu hi en chuana Silam High School headmaster ani e ole he thu hi WhatsApp group lama haronda ania ril ru khoi em maya ti hian kan han share chua ka ni ole engpo ni se adok ade ta tanga lamshama ti tlak te din mun sarkar ro rel na hi tha kan ti rengem nge aw ma lom le kan ti te comment lama kan se ho don nia lamsama kan om hi kan du lo zia lan tir nan he order hi hale
bom chung a han khai la Dimina notification na chuo. The Mizoram Education Lump Sum Credit Aids for General Maintenance of Private School Rules 2026 notification to Kanahal Ani. Kaki coba happy.